Mba'éichapa temimbo'ekuéra ko árape jahechatahína mba'éichapa jaipuru guaraníme maitei. Maitei ha'éhína saludo jajépa. Maitei che ha'éramo maitei ha'éhína hola. O maiteípa mba'e ha'érõ jajépa ha'éhína hola, ¿qué tal? Yaguerekoarãhína en cuenta que guaraníme jajépa la saludo prácticamente hína peteĩ pregunta ha respuesta. Entonces ñaporandu ha ambuéva o responde'arã ñandéve ajépa. Ko árape jahechaimi hag̃ua ko práctica de saludo oĩhína ápe ñanendive che irũ mbo'ehára Juan ha ha'e chepytyvõtahína rojapo hag̃uápe práctica de saludo. Mba'éichapa jajapo maiteikuérahína guaraníme. Guaraníme ko oguerekohína peteĩ característica especial la saludo. Mba'e reupéa ojepuruhína para cada hora del día. Pyhareve a la mañana ja'e peteĩ hendáicha. Asaje ja'éta avei ambue hendáicha. Ka'aru ha pyhare ajépa. Entonces jahecháta ko árapehína mba'éichapa jaipurúmi maitei. Ha roñepyrũta ko'ág̃a ápe mbo'ehárandi ajépa pehechahkuaa hag̃ua mba'éichapa ojepuru pe saludo. Maiteípa mbo'ehára Juan. Maitei mbo'ehára Mirta. Mba'éichapa neko'ẽ. Cheko'ẽ porãnte ande. Entonces, acá ¿qué hacemos? Hola, profesor Juan. Hola, profesora Mirta. Mba'éichapa neko'ẽ. Entonces, le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? Cheko'ẽ porãnte ande mbo'ehára Mirta. Que es en castellano, amanecí bien, profesora Mirta. Bueno, japéicha avei jajapóta jajépa. Asaje, ka'aru, ha pyhare g̃uarã. Ha upéicharõ. Asaje g̃uarã che ha'éta chupe. Mba'éichapa nde asaje mbo'ehára Juan. Che asaje porãnte ande avei. Che asaje porã avei. Ha ka'aru g̃uarã ha'éta chupe. Mba'éichapa nde ka'aru mbo'ehára Juan. Che ka'aru porãnte mbo'ehára Mirta. Ha che ka'aru porã avei. Ha pyhare g̃uarã ha'éta chupe. Mba'éichapa nde pyhare mbo'ehára Juan. Che pyhare porãnte mbo'ehára Mirta. Che pyhare porã avei. Ha upéicha jajépa jaipuru jahávo umi maiteikuéra. Upéva he'isehína para las diferentes horas del día. Guaraníme jaipuruha umi saludo maitei.